Maska kusi iwan kunandia kayari munani munasqa kuyamasi. Imaraykuchus kunan tiempoqa llakiniyuq kasanchik hicharis, mana yachanichu sichus qampata familiarniki o tal vez munasqayki wañupuña, pero Diosman kunandia encargaspa kasun tukuy yakininchikta, mana llasata noqanchik q'ipinapaq, paz tranquilidadta noqanchik tarinachikpaq. Kunandia devoción matutinanchik parlawanchik tukuy esperanzawan kay pachapi noqanchik llank'anapaq. Hinataq invitayki ñawirinanta kay iskay carta Corintiuta chunka kinsayuq uchikllashqan ninqa hinata. Kunanwanqa kinsa kutitaña qankunata watukuspa kaykichik, chaypitaq tukuy ima sut'inchasqata ruwasqayta, chayri kinsa testiguswan simin umanta nispa. Apóstol Pablo kaypi parlasarqa tukuy hermanos Corintio llaqtapi, chantapis parlasarqa pichus papasusman, ahinata qankuna yachachinaykichispaq wawasniykichikta nispa. Yuyaricharqa payqa creenankuta Señor Jesucristupi, imaynata payqa kachamurqa uqata wawanta wañunapaq sapa uqninchikpaq. Chantapis papasus nin ama qankuna qunqaychikchu mañakuyta orayta chantapis ñawiriyta Diospaq qillqasqanta. Chayta wawasqa yachananku tiyan kay tiempopi. Chantapis tukuy esperanzawan qankuna yachanaykichik tiyan imaynata Jesucristo kutimunqa watejmanta, chaypiqa manaña kanqachu nima onqoy niwanchik. Hinataq Apóstol Pablo cumplirqa chaypa tiempopiqa kinsa cosaswan maychus chay niwanchik. Apóstol Pabloqa karqa yachachi, payqa ima onqoyniyuqpis pero payqa sumaq yachachi karqa. Apaq karqa evangeliuta sumaqta paykunaqa explicaq karqanku chay tiempopi. Hinataq kay pachapipis noqanchik kapuwanchik hichari aska yachachis, chayrayku graciasta qoyku tukuy yachachispaq porque kunan kasantiyanku hichari yuyarispa kanchik maska pacienciawanchus, maska munaywanchus paykunaqa yachachirqa o yachachisan wawasninchikta. Mana chayllachu, Apóstol Pabloqa mensajero hina karqa, payqa apaq evangeliunta tukuy latuman mana reparaspa nanayninta, mana payqa lugaryapichu tiyaku, sino payqa puriyacha hallp'apataspi ruphapataspi tukuy latuman evangeliuta paspa. Chayrayku noqanchik kay kikinta llank'arispa kana tiyan kay pachapi hinataq munasqa kuyamasi, ama qunqaychu kunandia. Chay kinsa cosasta ruway, heraldo hina mensajero niwanchik chantapis yachachi hina llank'ana tiyan. Diosninchik aska bendicionesta akamusunqa kawsaynikiman. Mana facilchu kanqa kay tiempopi, pero siminchik kuyunan tiyan evangeliunta apanapaq tukuy runa masinchikman. Aska runa masinchik kunan tiempo llakisqa kasan, hinataq qamanta dependen apay chay esperanzata. Diospaq yanapayninwan kanachik kunandia.